Hei hi Akasvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silian sang puya. Governor Dr. Haribabu Kamambatian Voin Khan ripan satlo. Income Tax Department chuan tribal ni awanga sorkara thil ti fel ngai ti fel silova income tax pek lo ri ngochu chuan lamatling phalawanti. Voin Parliament budget session tan nia kumsani somni police somni panga chungin rampum sum de chua GDP chu za paruk point panga tanga pasare thang tura chu tani thu ta lanani. Union Education Minister Dharmendra Pradhan cho NEET UG paper leak chungchanga sarkarin engma thu panei lawati. Governor Dr. Haribabu Kamambatian Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences Ripans Voin Khan atlo khumza omna Ripans Hospital sakthar chunga section sang le ward sang te aina Ripans faculty te chuan kumin kumto blam a honan base thun shil ani. Ripans how to chuan hemika in hena pan na kong puisiam thaturin MPWD hnen angin an siama power supply le tui supply in atana PHE department le PNE department te puina anmamo thun soiboka heng thil paimo pathum te hi state lama tanga ti hloten sak an ni chuan an mani lamchu kumin kumtoblam October emo November tha chuan damlo le amamo tu te tan he hospital hi khonthei abese omanti governor to Paul hin Ripans chuan an conference hall official meeting to en bot saya meeting a hian Dr. Sanjay D. Sawan director kaishwen in thutkhomani tunden huna Ripansin mamotle mane tele governor puina an mamona te Ripans thune tu te chuan an thlen ngalani tu sen governor chuan nakin loka chuan he Ripans hospital tuna khumza omna hi India rama sarkar dam do in Trafilor Aims Delhi te anga ti changklonani abese omati Ripans hospital hian Mizoram tan chau nelo marchak biar pumpuitan healthcare sector service quality thazok aron bel cha dona wangin alomom ti asoibok ani Ripan si kum sangka jaga somko panga tanga somko puruka NEC noya dinani April ni khatsani pasiri khan Ministry of Health and Family Welfare son le ani tuna chuan Ministry of Health and Family Welfare Government of India in call big institute omchunani ta ani Ripans chungchang chipcher joka shia du neitan an website ripans.ac.in enchian thei ani Parliament monsoon session atan embosai na all parliamentary leader meeting nimena neya Mizoram MP panhiten thuan soi Lok Sabha MP Purichat Vanan Mhangai cho North East State tana NLCPR za som reserve thinani anghian corporate social responsibility CSR fund in North East tan za som reserve ani theinan tun budget a hian soi ho tura chhopso veni se adu ti soya Rajya Sabha MP Puke Vanal Venachon Cyclone Remal in May ni somni pariata Mizoram anoi wanga Aizawl khopuya mi som thum thina le chung ko somi chuang chen in hlo anom thute kori chima wanga mi som pali thina te July ni hnia leimin wanga mi pathum thina te baka monsoon ro sunu sa wanga Mizoram hun sang leimin awanga motor kong chiate tuilian le thlai ti siat na sat thute a cho puim DMNR Mizoram tana fan pek bel atul thuwa soi ani or parliamentary leader meeting hi Union Minister of Parliamentary Affairs Pukiran Rijizu chona kaishoya Union Minister of Defense Rajnath Singh le leader of Rajya Sabha Pujapi Nada tenentel puyani Labor Employment Skill Development and Entrepreneurship changtu Minister Pulal Hinglova Marchon Voin Khan Mamit tlo Minister ho hian DC conference hall district Borsa Pujakob lal ompuya ka shroin ru hlo do be puithla ka tho ho dan turan soi honi mala na tur sang soi ho na hian mami khopui chunga ko sang rolin rui hlo ngai te khung khoma en kol na pek te zinskula kar khata ni khatal rui hlo do tura zeduna pek ni se ti te chu mala na tura tan chop su ani kal khom te tangin rui hlo do tura mala na tura rot na sang te soi ho ani bok pulal ngin of mar hian mamit excise office to in pulal sang zona ralte assistant commissioner excise and narcotics department mamit chuna lo dong songa Thotrani singa pianga an nei thin chungin khomhan puin thoktu te fuina thu soya Mami district churam ria omani awangin thoktu te po an ha hleanga amaro chu thoktu anin da eloti chuan nama manglovin sarkarin he na thoktu hian midang anei lo ni ti hria mi pani pathum hen tur khopa thogrim le taimak so turin thoktu te acha ani excise minister hen assistant commissioner of excise and narcotics fatanga incentive awadong tu me pariat hen choi moina hlan ani income tax department chuan tribal ni awanga sarkara thil ti fel ngai ti fel silova income tax pek lo ri ngo chu phone na matling phalawanti voina Mizoram state income tax officer puram thanga gang tele Akasvani correspondent income na huna state income tax officer chuan hethui soin Mizomi puitatan Aizawl income tax office chu kumin juni thuma
bongkom brigade muna honani thuasoya sarkar na thok tribal neloten income tax kim taka anpek theina department tina DDO te chu anpoimo hle thule income tax pe ngai lote point fel file taka return file online manga ti angai thuasoya porem thanga gangte chu sarkar lai puile Mizoram sarkar noya contract na renga income tax pe turten mumal taka anpek apoimo thule tribal contractor titan po income tax an all then atan sarkarin document nei tulati te nei thapa poimo baka mumal taka income tax office an dora poimo thuasoya Mizoram chunga contract na thokjinga tax deduction source le income tax return ti ngai ten an ngai poimo le to thu soibok porem thanga gangte chu Mizoram chu India ram hundang ang boka sumle pai lak lo na le sum dona konga po athana sa thu soya sarkar le pui hmalak na wangin sumle pai chevel po online mangde ovek ani to a voile khata sum hlom lian tak bank account kal tanga thon le don chungchang thuwa po mi puite abik takin sum dong len ten har satna an tolo nan income tax department an ron wat athat thu soibok ani Mizoram income tax officer chuan Aizawl income tax office chu enforcement department ani lo thule income tax chungchanga mi puite puitu ani thu soya Mizo the tribal ani angin income tax choyan ngai lo na la ya thil ti fel ngai te hlam chi amai lova ti fel wat thina poimo thu soibok ani Mizoram sum dong abik takin lir thei zorten tax collected source TCS an ngai poimo angai thu soya lir thei cheng noi soman china TCS za pakhat kat ani thu tele document fel file ompal chuan za panga lai kat angai thu te ba ka motor dealer tem an customer te ham than atan tax return mumal taka an file poimo thu soibok ani voin khan champhai district le thu moi member chuan an khuwa dam lo na wanga hunre tak omto hlo tho puin wai member thanam tak tlom ngai an thok chuak ani le thum branch oi main lo an tho sak pubiak thanza wate fapa hi hunrei tak dam doina en colony nuin a borala tho ma kong po anzo mumal thelo wangin le thu moi me branch chuan chanpui ngai ta chanpui tu wai me ani hradengin lo tho tum ni na nu sham hi an tho sakta ani le thum branch oi me shoi du ne tanga thun danin pubiak thanza wate hian an lawa bu tin ni vel an tua tuna hian boi che thei tu bu na khorin achim boi me ka le thum khuwa hi in za som ni plivel ni in wai member zali don an om me ka le thum branch oi me hian an mi har sa ngai te hundanga po no pui photo thin ani India Marchaka Autonomous District Council som how to the sovereign khan New Delhi anim khoma Marchaka State Changchanga Autonomous District Council how to te chaneke puri New Delhi ya voin chamadar som tang khan im khomin in pum khanele thona thazok om theina na lockdown tur sang ten soi hova Marchaka ADC ten din hun sang zo le thmasona tamjok an ne theina na ron omte an soi hova an chan vo tur dik taka an chan theina na mala kho than ti a sarkar le pe thlen ngai te thlen ngal than ti a abo zuina po lungrol taka bo zui ni se anti ani Marchak bela ADC te chuan August tha hian Shillonga in mukhom le ni se anti a sarkar le pian thu thlen te bo zui dan tur le malak na tur an duan sang malak na te clear ho zui ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani voin parliament budget session tan nia kumsani somni police somni panga chungin rampum sum de chua gross domestic product GDP chu za paruk point panga tanga pasare thang tura chutani thu Union Finance Minister Nirmala Sitharaman na soi P Sitharamani chuan Lok Sabha economic survey pharin kumsani somni pathum somni poli chungin khovel sumle paidin hunder thong takara aram chunga ezona ten rampum thana konga anpuina sat etalanga survey chuan tun sarkar kum om tura hian sum donale service tam athang don in tarlanga India Meteorological Department in ruatui thathathura ashri loka wangle thim thanglam furpui Southwest monsoon na thadona wangin agriculture lama hlongna asan beldon ti economic survey hin tarlan ani boka hibaka hian kalphung in thlakna GST le OBC te apuitling to chu wangin ra thatak an chu don ani ti tarlan ani bok Union Education Minister Dharmendra Pradhan chuan NEET UG paper leak chungchanga sarkarin engma thupa nei lawati Vana Lok Sabha zonal chana huna he thui soin pu Pradhan chuan kumsari lem ta chungin paper leak hi thleng lawati a National Testing Agency chuan kumtin exam board sain din ani tangin exam zani somlia board sai to thu soin NTA exam a hin zir lai no somnga chuang an lan to ati a pu Pradhan chuan CBI NEET examination hi achui mek te soibok ani Chanchinthar Sirti tomna na tlang pui Governor Dr. Hari Babu Kamam Batian Voin Khan Ripan Satlo Income Tax Department on Tribal ni awanga sarkar thil ti fel ngai ti fel silova income tax pek lo ringo chuan lam atling phalawanti Voin Parliament budget session tan niya kumsani somni police somni panga chugin rampum sumde cho GDP chu za paruk point panga tanga pasare thang tura chu ani thu talanani
Union Education Minister Dharmendra Pradhan chuan NEET UG paper leak chungchanga sarkarin engma thupa nei lawati chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani